u junu. I tako, miris knjiga već se osjeća, školska godina samo što nije počela i to je razlog što se umetničke radionice namenjene školarcima privode kraju. Na opštini Čukarica bilo ih je mnogo. Kreativnost i mašta polaznika nisu manjkale, pa su za njima ostala prava mala umetnička dela. U Kulturnom centru Čukarica zabeležili smo poslednje dane aktivnosti planiranih za ovo leto. Radionica novinarstva i kreativnog pisanja privukla je osnovce. To su Melen, samo reči. Reči, reči, samo reči. Naučio sam da vest mora bude kratka i sažeta. Druga tačka pogleda je naziv glumačke radionice realizovane radi snalaženja i koordinacije u datim životnim okolnostima. Još jedna u nizu kreativnih radionica na opštini Čukarica. Likovna umetnost i neka sasvim nova interesantna tehnika, dekupaž. Tehnika se sastoji u isecanju različitih papira, da kažemo papirnih materijala i lepljenja i njegovog posebnog aranžiranja na neku već pripremljenu podlogu. 7% budžeta opština Čukarica izdvaja za kulturu. Cilj je pružiti kulturne sadržaje svim generacijama, a program je isplaniran do poslednjeg dana u godini. Od Mominog kruga koji organizujemo zajedno sa zadužbinom Mome Kapora, preko Dana D gde se sećamo Milana Delčića Delče, preko jesenjih susreta muzičkih svečanosti i nastavljamo dalje naravno jednu vruću jesen koju ćemo završiti decembarskim danima. Mladima priučiti različite oblasti umetnosti, starijima ponuditi škole kompjutera i stranih jezika, kulturne događaje ponuditi i žiteljima najudaljenijih delova opštine Čukarica, cilj je nadležnih.